Pale, vrata zadnja zatvorena, osoblje napustilo mašinu, Max Beck stoji debi je krenuo, Flashmob Luis Fernando. Flashmob Luis Fernando pokušava da savlada Flashmoba, ima skokove, Ans na trećoj poziciji, tako i trećoj, tu su sva trojica, četvrta pozicija Grand Respect, peta pozicija Almighty Ray, šesta pozicija Batman, sedma Minecraft, osma pozicija Trailhawk, deveta Premier, deseta Sonic Corleone. Ants je izbjeničan. Da li će ovaj skupoceni kon pokušati da dobije derbiju na njegov star cilj? Ants, Luis Fernando, Flashmob, Almighty Ray, izutra Batman, spolja Trailhawk, spolja Premier, na začinu Sonic Corleone, trku vodi Ants, Luis, Flashmob, Beograd priče, Ants, Luis, Flashmob, Batman. Ants, Luis, Flashmob, Batman, Grand Respect, Trailhawk, na ruke već piva stimulisano svaja čonica iz Trebaca, Nathanielov sin Minecraft, Almighty Ray čuti, Premier, Sonic Corleone. Ants, Flashmob na trećoj poziciji između Luis Fernando, Batman četvrti, peti Trailhawk, šesti Grand Respect, dobija ruke, Minecraft, ubri se varam, iza Almighty Ray, pa Premier, Ants, dužina i to, Ants, Luis, Flashmob, Batman, prvi korak je opomenje za Flashmoba, Ants beži! I to vrlo drsko, na 600 metara dobija, Ants beži! Lani se tamo pičo sapi Flashmoba, Luis drugi, stiže kratki Trailhawk, Ants! Šta napravi Ants od Max Beck stotog galopskog debija? Ovo je 25.000 dinara dužine Ants Aleksandar Šašić. Batman drugi, Luis treći, Flashmob četvrti, Trailhawk peti, Grand Respect šesti, Almighty Ray sedma, Premier osmi, Minecraft deveti, Sonic. Zelka Mihajlovski u Segubio njezi i na četvrtog golo broj 2 Flashmob. Kakva performansa, brutalna, 12 dužina nadmoćne, potom slede margine 1-1. Tu je gospodin Reško Alić, tu je trener Tamara Šedeković, tu je njen sin Dimitrije, Saše Godovca, aplauza, Sašu Godovca isprava, potom naravno iz Aleksandra Šašića. Nikakav medijski prostor za ovaj sport otkrio evropski i svetski stil. 1000 Evrope, kao džokista 1000 pobjeda iz sela Zvezd. Tu je i firma Stamerski, vlasnik i direktor Aleksandar Stamerski uručuje tortu gospodinu Aliću. Dobro, sada ovaj protivnici za neki vrati. Dakle, tu je priznanje za drugoplasiranog Batmana, čekamo treće plasirano grlo. Džokija sa 1000 pobjeda u Evropi. Evo i tog trenutka, dami i gospodi, jedan aplauz za lepog premijera, zaista odgojen u Šalijan Tilop Vukojevića, gospođica Julija Ribnika uručiti gospodinu Dragišu Filimonoviću za Sonija Corleonea njemu. Pehar, dami i gospodi, jedan aplauz za mladu damu Almighty Ray, dobila je